hasilenter ban poi sa kasnong daistong kala don ke jing pentut baka jing sya panap mau ban khang ya kali kawan ki kali sa ka public hearing na ka banta ka Shree Cement Limited lakenno u organizing secretary jong ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization uba Debormi Rambai kakenhun jong ka hito kala lej sa ka ka public hearing ha ka arp tarik ujemang ban persya ya ka jingbu ya ka bat penremjur ya ka sorkar jila Henry Kham hadin ka hito kala ay kuble ya ka sorkar hadin makalayo jingtip bakila wengno ya ka public hearing. Ini nak kalian itu gila boy sani jakaba penlong ya kene ka mining project ba penlong ya public hearing menne ang ni aga snong dastom de kat bangin ang poi men name step sangane jaka ngilalap sibun ki jing alanti namar ba la isha kubon menta do men name step kumba iyang to ba kila blok lenti kila sya kali di gimau te daga jing ya don lang jong ba ngila yo ban posuk sang sangane jaka ba penlong ya kani ka public hearing de nina leng ka sen tau ya ki sosi ba abang ilap jadi ini baru jing lebor jong ka sorkar ya ka hok jong ba tengin aliang kaseng ni penremjor ya kan ka sorkar MDA kebala su thambor kebala su lebor ya ka hok jong ba tang nak bantaban ayu tang nak banta ka parti jong ki ban penyeng kertong sagi we gejela kila yu roy kila nyombor ya ka hok jong ba kila wanra da kita ki company ku ba tip sok tang ban ong ro te ngina kaliang kaseng ni pendemjur ya kan ni jing le don bor jong sorkar te na sagawe jing gentu ya kan ni sorkar te ngina le na kaliang jongi nang ni sakman ingin jing ba akan ongrim jongi bangin persyak be ya kan ni ka Shree Cement Limited bahkan om orlong hakan ni ke jaka ke jong ni tang kata aku blai sibo ni na kaliang gentu ni mau ya jing snapman public hearing kita kesini kala resultat kala cancel ya kan ika public hearing jong kasih sunan ini nang liang kesen ini nang ya budeng ya kan ika kam haduk bang kan da la ban kun ya